Papua si salah si jatuh. Jadi ya kono yo ko Papua den si jange rewa si loko si selatan apa no apa si Jakarta. Ina repa Papua ngedena nang kanon royase tuliawa mania tuh. Itu Pak ko makan no ipuange de. Agape maknana seperti malam itu Allah turun pammasena pada ya balonge ya sehe okomiro palaponge mak dake ya ro balonge cahayana minno oko yawe sehingga dia turun ke lantai. Nah, makiro katana ya jaja tak kada no ipuange malolisu tahu kurasara nanya tuh itu iya jadi papahangi ki ya lebih mi ko palampurang daripada dia tapahang itu Pak Yana deni taputu madari deni risam makiro kemudian upa terumopie yana rona kada nabita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah na podang mangoloy oko Allah Taala na pawiya tu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah maka dai Allah Taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maka dia nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ina kanja pa dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala asompange baraka ang kamana ni upangolo lokoridi po usarahkan ni sa panuhna maka dia pong Allah Ta'ala nasaba musarahkan ni lokiya Muhammad assalamu alaika ayyuhan nabiyyu upassalama no nabiku wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh uwalitono baraka maka dia nabita yalin na baraka apa ya kini iya pa nakada na po ng Allah Ta'ala pasalama ni usut sabara ni walu paimanan ni de iya nakada salama no tanya na urusan kaya salama na tapi nabita de maka dia assalamu alaina talenga po nga salamakan wa ala ibadillahi sholih tapi tapacurang atamu yang kay soleh di mana na ronilaw daw nga nabita jadi ya nas tahayya mo tu tayo na baca mo iya tu insyaallah. Iya. Tapakan jaki singolon aja lalu ni pasi sambu-sambu atahiyatul barakatul salam syadallahu awi. Maga mana lalu ko tu bela. Iya, pakan jaki mice deh. Apa angkat tu adanna nabi tangkadanna po Allah Taala. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah adanna nabi ta. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh adanna po Allah Taala.